Manchester United yasinyishije umudefansi ukiri muto witwa Diego Leon ukomoka muri Paraguay. Ikipe ya Manchester United ikomeje kwiyubaka yitegura umwaka w'imikino wa 2025-2026 aho ikomeje gushora imari mu bakinnyi bakiri bato b'abanyempano. Uyu munsi United yatangaje ko yasinyishije Diego Leon ukina ku ruhande rw'inyuma y'ugarira ukomoka mu gihugu cya Paraguay avuye mu ikipe ya Cerro Porteño. Diego Leon yari umukinnyi ukina ikipe ya Cerro Porteño n'ikipe y'igihugu ya Paraguay batarangije imyaka 20 akaba yarigaragaje cyane mu ikipe ya Cerro Porteño yo mu cyiciro cya mbere muri Paraguay. Nubwo afite imyaka 18 gusa kuko yavutse mu mwaka wa 2007 amaze gukina imikino 33 mu cyiciro cya mbere cya shampiyona ya Paraguay atsinda ibitego 4. Ibi ni ibintu bidakunze kugaragara ku bakinnyi bugarira kandi bakiri bato nkabo. Leon uzwiho gukina yihuta, gukinisha ubwenge no kugira imbaraga mu gusatira avuye inyuma. Ibi ni ibintu Manchester United irimo gushaka cyane muri gahunda yo kubaka umukino wihuta kandi utanga umusaruro. Nkuko byatangajwe n'ishami rishinzwe itumanaho muri Manchester United, Diego Leon azashyirwa mu kipe y'abato no kuvuga academy kipe ya Manchester United ariko anahabwa amahirwe yo kwitozanya n'ikipe nkuru. Ngo uyu mugambi no kumufasha kumenyera ubuzima bwa Manchester United ndetse no gutangira kwimenyereza umupira w'i Burayi. Ibi bisobanuye ko umutoza Ruben Amorim n'ubuyobozi bwa Manchester United bashyizeho gahunda ndende yo gukoresha Leon nk'umwe mu bakinnyi bazubakirwaho ikipe ya Manchester United mu gihe kizaza. Uyu n'undi mukinnyi muto Manchester United izanye nyuma yo gushora imari mu bandi bakinnyi bakiri bato nka Willy Kambwala, Kobe Mainoo, Shialasi n'abandi ari kuzamuka neza mu academy ka Manchester United. Kugaruka kuri gahunda yo gukoresha abakinnyi barezwe na Manchester United kandi bakiri bato biri mu murongo mushya Ineos Group iri gushyira imbere kuva yafata ubuyobozi mu bijyanye na tekinike n'ishoramari mu ikipe ya Manchester United. Manchester United ntiyazaje kwerekana urugwiro yakiranye Leon aho batangaje amagambo agira ati twishimiye cyane kwakira Diego Leon muri Manchester United. Nubwo akiri muto afite impano kandi tuzamufasha gutegura ejo hazaza he heza. Icyo cyabaye ikimenyetso ko nubwo atazahita ashyirwa mu kibuga mu mukino wa English Premier League ari umwe mu bo bateganya ko bazifashishwa mu gihe kiri imbere. Mu gihe Diego Dalot agifite amasezerano, ibi bizatuma Diego Leon abanza kwitoza no gukina mu makipe y'abakiri bato, urugero nk'ikipe y'abatarengeje imyaka 20 ya Manchester United cyangwa agafatanya n'ikipe ya kabiri ya Manchester United mu mikino itandukanye. Gusa nk'uko byagenze kuri Kobe Mainoo bishobora gufata igihe gito agahabwa amahirwe yihariye cyane naramuka yitwaye neza mu myitozo no mu mikino ya pre-season. Gusinyisha Diego Leon ni indi ntambwe yerekana ko Manchester United yifuza kongera kubaka ikipe yubakiye ku bakiri bato binyuze mu rubyiruko rufite impano. Mu gihe azajya yinjizwa buhoro buhoro mu mikino y'ikipe nkuru, abafana bategereje kureba niba uyu musore ukiri muto azaba umwe mu bazafasha Manchester United kongera kwisubiza izina yahoranye. Muri Arsenal ho aravugwa byinshi muri iyi mpeshyi, ariko mu makuru akomeje gucicikana mu binyamakuru bitandukanye ni gahunda ikomeye y'iyi kipe yo kongera imbaraga ku ruhande rw'ibumoso, aho biri kuvuga ko bashobora kugura umukinnyi ukomeye nka Rodrigo Goes wa Real Madrid cyangwa Anthony Gordon wa Newcastle United. Gusa ibi byose bikagendana no kuba babanza kurekura umwe mu bakinnyi babo barimo Leandro Trossard cyangwa Gabriel Martinelli. Mikel Arteta umutoza wa Arsenal amaze kugaragaza ko iyi mpeshyi izaba y'impinduka mu kongera Arsenal ubushobozi. Hashize igihe kinini ikipe y'irwana ku gikombe cya English Premier League ariko bikarangira iguye ku murongo wa nyuma. Mu myaka 3 ishize Arsenal yagiye isoza ku mwanya wa kabiri ndetse ejo bundi igera no muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Nyuma y'ibyo byose umwe mu myanzuro Arteta yafashe no gushaka umukinnyi ushobora kongerera Arsenal ubushobozi ku ruhande. Kugeza ubu Arsenal ifite Gabriel Martinelli ku ruhande rw'ibumoso gusa ntatanga umusaruro ukenewe, impamvu yo kumushakira undi mukinnyi cyangwa se bakaba banamurekura nubwo afite amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2027 akiri muri Arsenal. Mu kiganiro cyakozwe na David Ornstein umunyamakuru wa The Athletic yavuze ko Arsenal ishobora kuba igiye kugura Rodrigo Goes cyangwa Anthony Gordon, ariko bikagenda gusa mu gihe Martinelli yabagiye cyangwa Leandro Trossard agasezererwa. Uretse ku ruhande rw'ibumoso Arsenal yamaze gutangaza ko yifuza kongera imbaraga mu kibuga hagati. Gahunda yabo ni ugusimbuza Jorginho na Thomas Partey, aho Martin Zubimendi na Christian Norgard bashyirwa mu majwi. Kugeza ubu Arsenal yamaze gusinyisha umunyezamu Kepa Arrizabalaga ku masezerano ya miliyoni 17 z'amayero akobanutse muri Real Madrid. Ibi ni bimwe mu bigaragaza ko iyi mpeshyi ari akazi gakomeye muri Arsenal ku isoko. Reka dusesengure buri mukinnyi Arsenal yifuza. Rodrigo Goes w'imyaka 24, umusore w'umunyabrazil ukina Real Madrid. Mu mwaka wa 2024-2025 yakinnye imikino 48, atsinda ibitego 13, atanga imipira ivamo ibitego 9. Agaciro ahagaze ku isoko ni miliyoni 100 z'amayero. Rodrigo ni umukinnyi ukina ku ruhande rw'ibumoso yataka ariko akaba yanakina ku ruhande rw'iburyo yataka ndetse akaba yanakina nka nimero 9, ibituma aba umukinnyi ushobora gukoreshwa ahantu hatandukanye. Kugeza ubu amaze gukina Real Madrid imyaka 5 yuzuye, yayikuriyemo amateka n'ibitangaza. Gusa ubu byamaze kugaragara ko nyuma y'uko Kylian Mbappe yerekeje Madrid atakibona umwanya uhagije wo gukina, impamvu ituma ashaka gusohoka muri Real Madrid. Nubwo ahagaze igiciro cy'umurengera, Arsenal iramwifuza nk'umukinnyi ushobora kuzamura urwego rw'ubusatirizi bwayo kuko afite umuvuduko, tekinike no gutsinda bitandukanye n'abakinnyi Arsenal ifite uyu munsi. Umukinnyi wa kabiri Arsenal yifuza ni Anthony Gordon ukina ikipe ya Newcastle United w'imyaka 24, umusore w'umwongereza. Mu mwaka wa 2024-2025 yakinnye imikino 43, atsinda ibitego 11, atanga imipira y'ibitego 7. Ku isoko agaza agaciro ka miliyoni 30 z'amayero.
Anthony Gordon we yigaragaje cyane mu mwaka ushize muri English Premier League ndetse no mu mikino ya UEFA Champions League. Ni umukinnyi ukunda gukina ku ruhande rw'ibumoso, ufite imbaraga, umuvuduko ndetse n'ubuhanga bwo kurangiriza mu izamu. Ni umwe mu bakinnyi batangiye kwitabazwa na Thomas Tuchel mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, kandi ngo arifuza kujya mu ikipe ikomeye kugira ngo agume mu bakinnyi 23 bazajya mu gikombe cy'isi muri Amerika cyo mu mwaka wa 2026. Arsenal iramuka izanye umwe muri aba, hagomba kugenda umukinnyi wayo hagati ya Trossard cyangwa Martinelli. Uyu Leandro Trossard w'imyaka 30 ni umusore w'umubirigi wageze mu kipe ya Arsenal muri Mutarama mu mwaka wa 2023. Amaze gukina Arsenal imikino 78, atsinda ibitego 16, atanga imipira iva mu bitego 11, amasezerano yakaba azarangira muri Kamena mu mwaka wa 2026. Uyu Trossard ni umukinnyi ukundwa cyane n'abafana b'ikipe ya Arsenal kubera uburyo akinamo ndetse n'ubuhanga bwo guhindura umukino. Gusa amakuru aravuga ko ashobora kuba ari buzarekurwa kugira ngo abone ku mwanya wa Rodrigo Goes cyangwa se Gordon, cyane cyane ko amasezerano ari hafi kurangira kandi akenshi akaba atabanza no mu kibuga. Gabriel Martinelli nawe aravuga cyane kwerekeza muri Saudi Pro League akajya mu ikipe Al Nassr ya Cristiano Ronaldo. Uyu musore Gabriel Martinelli w'imyaka 23 ni umusore w'umunyabrazil wageze mu ikipe ya Arsenal mu mwaka wa 2019. Kugeza ubu amaze gukina imikino 132, atsinda ibitego 39, atanga imipira iva mu bitego 25 ndetse amasezerano yazarangira mu mwaka wa 2027. Martinelli ni umwe mu bakinnyi bafatiye runini Arsenal kandi afite igihe kirekire muri Arsenal ushingiye ku masezerano ye. Arteta amufata nk'umwe mu yubakiye imishinga ye hazaza. Uburyo kurekura Martinelli bishoboka gusa ari uko Arsenal yishyuye amafaranga menshi, wenda amafaranga ari hejuru ya miliyoni 80 z'amayero. Mu gihe Arsenal yakifuza Rodrigo Goes cyangwa se Gordon, Rodrigo Goes yabasaba ko batanga miliyoni 100 z'amayero cyangwa se bakarenzaho, hanyuma Gordon akabasaba ziri hagati ya 65 na 70 z'amayero. Trossard we mu gihe baba bamugurishije yagurishwa amafaranga agera kuri miliyoni 25 z'amayero. Arsenal ishobora kugira icyuho cy'amafaranga ari hagati ya miliyoni 50 na miliyoni 30 z'amayero. Impamvu yo kugurisha abandi bakinnyi bayo barimo Thomas Partey uri kuvugwa mu manza, umuzamu Ramsdale cyangwa Nketiah watijwe muri Crystal Palace. Impeshyi y'umwaka wa 2025 iragenda ihinduka nk'uba y'umuyaga kuri Arsenal. Gahunda no kongera imbaraga mu busatirizi bwayo, gusa ntibishoboka batabanje kurekura bamwe mu bakinnyi bayo. Guhitamo hagati ya Rodrigo Goes n'umwongereza Anthony Gordon biraterwa n'ubushobozi bwa Arsenal ndetse no kuntu Arteta na Edu barwana no guhuza ibitabo by'imari bya Arsenal n'amafaranga basabwa kwishyura kuri umwe muri aba basore. Abafana ba Arsenal bategereje umwanzuro wa nyuma kuri iyi ngingo. Ese Arsenal izagumana Martinelli na Trossard? Abafana ba Arsenal bategereje umwanzuro wa nyuma kuri iyi ngingo. Ese Arsenal iragumana Martinelli na Trossard cyangwa irajya ku isoko imana undi mukinnyi ushobora kuba Rodrigo cyangwa Gordon? Byose uzabimenyera hano kuri Bonera Bayo Official niba warakoze subscribe. Kuri Emirates haramuka w'ishyaka ryo gutwara igikombe umwaka utaha. Arteta ashaka igikombe kandi ngo yamaze kubona icyo Manchester City cyangwa Liverpool simurusha ko ari abataka beza. Nawe arashaka kubikemura umwaka utaha w'imikino nawe agahangana igikombe akagicyura Londres Emirates Stadium. Umukinnyi w'ikimenya bose Kyle Walker wakiniye Manchester City imyaka 8 agatwara ibikombe 17 agiye kwerekeza muri Burnley, ikipe yerutse kuzamuka mu cyiciro cya mbere cya shampiyona y'Ubwongereza English Premier League ku giciro gito cyane cy'amayero miliyoni 5 gusa. Uyu munsi uyu myugariro w'imyaka 35 arakora ibizamini by'ubuzima mbere yo gusinya amasezerano mashya muri Burnley, azasinyira ikipe mu buryo bwa burundu agasezera muri Manchester City. Nyuma yo kuri umwanya wo gukina mu ikipe ya Pep Guardiola ndetse no gukurwa ku rutonde rw'abakinnyi yazifashisha mu gikombe cy'isi cy'amaklub, Walker yahise yumva ko nta mushinga kibarizwamo Etihad. Hagati mu mwaka ushize yari yarerekeje ku ntizanyo muri AC Milan yo mu Butaliyani, ariko ntibyamukundira kwitwara neza kuko yakina imikino 16 gusa kandi nta musaruro ushamaje wavuga yatanze. Ibi byatumye AC Milan nayo gahunda yo kumugura burundu yitera utwatsi. Nubwo amakuru menshi yamwerekezaga muri Everton, ibiganiro hagati ya City na Everton byarananiranye bituma Burnley nayo byitambikamo, cyane cyane ko n'umuhungu wa Walker akina mu kademi k'ikipe ya Burnley. Kayoboke tugiye mu mibare dusanga yarukanye English Premier League 6, agakina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza 93, agakina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza 93. Uyu mugabo arifuza kugeza imikino 100 akina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mbere yo kuyisezera. Yakinanye n'umutoza wa Burnley Scott Parker ubwo bari muri Tottenham hagati y'umwaka wa 2011 n'umwaka wa 2013. Guardiola we yatangaje ko ashaka kugabanya abakinnyi no kugabanya amafaranga y'imishahara. Kurekura Walker bizafasha kuzigama miliyoni 5 zose z'amayero zari zisigaye mu masezerano ye. Burnley irashaka kuma mu cyiciro cya mbere cya shampiyona y'Ubwongereza kandi kwinjiza umukinnyi nka Kyle Walker bizayongera imbaraga cyane cyane mu bwugarizi bwayo. Iyi ni transfer ya 7 Burnley ikoze muri iyi mpeshyi, aho imaze gusinyisha Bashir Humphrey wavuye muri Chelsea, Marcus Edwards wavuye muri Sporting Lisbon na Jadon Anthony wavuye muri Bournemouth. Handi wasanga ayo makuru yose komeza kubana nanjye hano kuri Bonera Bayo Official. Njye mvaga kuri micro na Bonera Bayo, wakoze kunyumva, dusubire dukumburanye kugiye nk'iki mu majwi nkaya ndetse n'amakuru meza nkaya. Bye.